nanone reka ntangire mbasuhuza kandi bashimira mwese abadahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho hano kuri ya Narcisse TV. Reka uyu munsi biranga ibintu byadogereye mu Burusiya. Ubu noneho Ukraine nyuma yo kwinjira muri Kursk, ubu noneho yarenze gutamwa yiyongezana ngenda, kuko ubu tuvugana yagabye ibitero bya drone i Moscow. Ukraine yongeye kugaba ibitero simusiga mu Burusiya yifashishije indege zitagira abapilote, drones, ndetse bisigazwa byimwe muri izo ndege byaje kugwa ku nyubako ifatwa n'inkongi y'umuriro. Umugore umwe wari uyituyemo yitaba Imana. Ukraine imaze iminsi igaba ibitero mu Burusiya imbere, uretse ko ubwirinzi bw'icyo gihugu bubasha guhangana n'ibitero bya drone na misile bitaragera ku butaka. Icyakora mu ijoro ryakeye ibintu byahinduye isura, kuko Ukraine yohereje drone zirenga 70 mu Burusiya, inyinshi zigakumirwa zikinjira mu kirere cy'igihugu. Icyakora izigera kuri 15 zageze hafi y'umurwa mukuru w'icyo gihugu, Moscow. Mu gihe Burusiya bwakoreshaga ubwirinzi bwabwo mu guhanura izo drone, ibisigazwa by'imwe muri izo drone zari zarashwe byaje kugwa hejuru y'inyubako ituwemo, bituma ifatwa n'inkongi y'umuriro, ndetse umugore umwe ahasiga ubuzima. Kugeza ubu hategerejwe uburyo Uburusiya buri busubize kuri iki gitero, cyane cyane ko bwakunze kuburira Ukraine wibwira ko kurasa mu Burusiya imbere ahatari kubera intambara bishobora kuzagiraho ingaruka mbi cyane. Putin arakora iki? Ni iki gisirikare cy'Uburusiya kigiye gukora mu kwihorera kuri iki gitero? Tuvuye aho reka twigire muri Uganda, aho polisi ya Uganda yataye muri yombi umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibarizwa mu mutwe wa M23, nyuma yo kumufatira mu nkambi ya Cyangwaru iherereye mu karere ka Kikumbe ashaka impunzi zo kwinjiza muri M23. David Baraka Elonga watawe muri yombi asanzwe ari komiseri ushinzwe politiki muri AFC M23. Yatawe muri yombi ku itariki 5 Nzeri 2024. Chimp Reports dukesha inkuru yanditse ko mwibazwa rye yemeye ko yahaga raporo y'akazi Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa AFC. Baraka kandi yahishuye ko yanakoreraga muri za teritwari za Bunia na Jugu zo mu ntara ya Ituri. Umwe mu bayobozi b'inkambi yafatiwemo utifuje gutangazwa amazina yatangaje ko yari yamaze kwinjiza muri M23 abantu 32 barimo n'abakobwa 4 b'inkumi. Uyu yunzemo ati impunzi zari zitegereje imodoka izijyana muri Kongo guhabwa imyitozo ya gisirikare. Imyitozo bagomba guherwa mu mujyi wa Bunagana nk'uko Baraka yabyemeye inzego z'umutekano za Uganda. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe hari raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko M23 imaze igihe ishakira abarwanyi mu nkambi z'impunzi zo muri Uganda mu rwego rwo gukomeza igisirikare cyayo. Kuri ubu polisi ya Uganda imukurikiranye icyaha cyo gucuruza abantu. Uganda yamutaye muri yombi mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yishinje gufatanya n'u Rwanda ngo bufasha M23. Iby'ubwo bufasha kandi byanemejwe na raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo ibyo birego Kampala yabiteye utwatsi. Reka amakuru yakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuriro ugiye kwaka hagati ya Kamala Harris na Donald Trump. Ibiganiro mpaka hagati y'abakandida babiri umwanya wa perezida wa Repubulika biba muri politiki ya Amerika. None kwa kabiri ninjoro Donald Trump na Kamala Harris barahatana mu kiganiro imbona nkubone, ari nacyo cyonyine kibahuza kiri kuri gahunda kugeza ubu. Ikiganiro giheruka hagati ya Trump na perezida Joe Biden muri Kamena uyu mwaka cyashyize igitutu ku ishyaka ry'abademokrate kubera intege nke zagaragaye kuri Biden. Ibyatumye amaherezo areka guhatanira uyu mwanya agaharira vice perezida Kamala Harris. Trump amaze kwitabira ibiganiro nk'ibi mu matora 3 ya perezida aheruka muri Amerika, yifata nk'udatewe impungenge no guhatana na Harris. We uyu munsi uri waje mu kiganiro cyo kuri urwego ku nshuro ya mbere. Iki kiganiro mpaka kiratangira saa 3 zuzuye z'ijoro ku isaha yo mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Kirabera mu kigo cya National Constitution Center muri uwo mujyi.
biraba ari saa 9 z'igicuku ku isaha y'Igitega na Kigali ejo kuwa gatatu. Ikiganiro mpaka kiramara iminota 90 ushyizemo n'umwanya w'ibihe bito by'ikiruhuko cyo kwamamaza. Nta bantu baje kukireba cyangwa se audience baza kuba bari mu cyumba kiri buberemo. Aha ushobora kwibaza uti amategeko ari bukigenge ntayahe? Abayobora ikiganiro bahuza impande zombi ni David Moyle na Lindsay Davis. Aba bombi basoma amakuru ku gitangazamakuru cya ABC. David na Lindsay ntabwo baza kugorwa no kubuza abakandida bombi gucyocyorana bacana mu ijambo, kuko indangururamajwi y'umwe irabizimije mu gihe mukeba we arabari kuvuga. Ayo ni amategeko mashya yagiyeho muri uyu mwaka hagati ya Trump na Biden nyuma y'ikiganiro mpaka cyo muri 2020 hagati yabo cyabayemo guterana amagambo bacana mu ijambo. None abakandida barimo kwitegura bate? Kamala Harris harimo gukorana na Karen Dan, umunyamategeko w'i Washington, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru New York Times. Bivuga ko kandi Dan yafashije abanyapolitiki b'abademokrate kwitegura ibiganiro mpaka mu myaka hafi 20 ishize. Dan kenshi uhagararira mu manza kompanyi zikomeye z'ikoranabuhanga, akorana akazi urukundo rukakaye nk'uko Hillary Clinton wari umukandida mu matora ya 2016 abivuga. Hillary yavuze ko Dan adatinya kubwira ngo ibi ni bizagufasha kandi akanagushima aho bikwiye. Ku ruhande rwa Trump aritegura mu buryo yakunze kubigenzana mbere nk'uko ibinyamakuru byo muri Amerika bibivuga. Mbere y'ikiganiro mpaka, Trump aganira n'abajyanama be Tulsi Gabbard wahoze ari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abademokrate, na Matt Gaetz umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abarepublikani. Ibi biganiro mpaka ni kimwe mu bintu bishobora guhindura isura y'amatora muri Amerika bitewe n'uko abakandida bitwara. Ni amahirwe yihariye ku bakandida yo kwigaragaza neza ku batora, kuko ibyo bahavugira birakwirakwira cyane, ndetse uduce tumwe na tumwe cyangwa se clips tw'ibyo bavuze tugahererekanwa cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru. Iki kiganiro kiraba ari ingenzi kurushaho kuri Kamala Harris, ahanini mu kwiyamamaza kugeza ubu ugendera ku byateguwe byanditswe n'itsinda rye. Trump na Harris barajya impaka ku ngingo zitandukanye zirimo ikibazo cy'abimukira, intambara muri Gaza, intambara muri Ukraine, gukuramo inda, umubano n'Ubushinwa. Byitezwe ko umwe agenda asenya mukeba we ahakeka ko afite intege nke. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Trump aza kwirinda kwibasira Harris agendeye ku kuba gusa ari umugore, kuko ikosa rimwe yakoraho ashobora kwisanga mu bibazo na miliyoni z'abagore batora. Kamala Harris nawe afite akazi gakomeye. Ikusanya ibitekerezo rya Siena College ryasabwe na New York Times ryatangajwe ku cyumweru rivuga ko abatora benshi ubu batarasobanukirwa Harris uwo ari we n'ibyo aharanira. Gayo nguko rero ngibyo ibyari bigezweho muri aya masaha hirya no hino mu isi, kuva mu Rwanda ukajya mu Burundi ukagera muri Congo n'ahandi henshi ku isi. Ni na gutyo nsoje, ni naho nsoreje iki kiganiro. Wakoze kudukurikira.